Katnat Home Guards and Civil Defense CDNHG bat kakinhun SDRF kidangyay betengyay kikam ay jingaram ha kibenta baper ka jala hadian ki jingjia sha penjulor na ulapba bat ke eryong erngit kabalawan jia na marka jingsala jong cyclone Rimal. Uba Paul H. Shilla, Divisional Commandant of Home Guards Shillong and PRO jong Directorate of Civil Defense and Home Guards Meghalaya Shillong. Lingba ukurwa ula pentip bagi dekat nakatanat Home Guards and Civil Defense CDNHG hapo kajingalam jong usap Inspector Ba F Lamare kilala banweng no mardor ya uding ubala kalem batlet ban ya kawe kayeng bat kakali kabadai jong uba Wilson Sengshai hapo kasnong pamrakmai East Giant Hills. Lingba kajingklo jongki kilala ban khanglat na kajingjulor ka bakhamjur. Ha kawaipat kajinglet a jingarap kidukhat hapo kajingalam jong usap Inspector Y Chalam kilaher syakashnong tepep pale hadian bakilayo jingtep ba udan uwe uding bala kalem ha kisainar boarding electric kababu jingma shibun yakinonglet nongwan. Kani kakenhun haringkat kajingatray lang bat katanat Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kumju katanat forest kilala ban pendap marmar ya kani kakam. Kani kasin jam kabakila shim kapentik na ru ba uni uding balaweng penjulor ya unar post electric lani ban pentut ya kakam sam boarding bat kala shimpor kumba arkanta bakin pendap ya kani kakam. Kumju kakenhun SDRF kalapoy ru shakaleng gijaka hapo Garo Hills nakabenta kikam ay jingaram. Kakenhun hapo kajingalam jong usap Inspector BD Sangma kilala banweng no ya uding bala kalem halor kesainar electric ha kalenti surok kabanlam syapo College of Community Science Central Agricultural University Sangsang Gritura batru halor kajingkalem ding ha kesainar jong post electric hamatcha kol Gritura ha ka arpu pratarik mentau benai. Kani kakenhun kalalet ru banlet penkalem no ya wei uding ubalajan kalem bat bu jingma ya kiyeng kisam ki badan marjan hababu para tura. Ha kaju kapor ka SDRF kadang penya syakmat banweng ya wei uding ba ubala kalem no hatura civil hospital kenang ban pentikna ya kajing sngan jong kipat ba kumju ya kibri ke badan hapo kani ka hospital.